a ile kosi rukavice nosi ninena, ile kosi rukavice nosi nana. Jedan put pred 50-60 već let, dokle nije bilo traktori, se je kosilo samo na ruki. To je bilo do tamo kraj 60-ih, počije tak 70-ih let tega prvega stoljeća. Košnja i žetva su bila najteža delava kampanje. Za kosit je trebala biti kompanija. Pomogli su susedi, jedan drugemu, prijatelj prijatelju, a je bilo i onih ki su bili malo žešći, ki su hodili i okolo po žurnadah kosit za plaćo bilo kijemu. Za kosit se je moralo naprav i jes, jer nisi mogao delat. Pa se i popilo, i zakantalo, i bilo je kompaniji, to se prontevalo 10 dan, prvo nego će im je čovjek zapoć kosit na stanciju i skupljaš kvadro ki će mu pomoći. I to je bilo jedno prijateljstvo, jedno druženje, jedno veselje. To je ne tako daleka prošlost jer kosi se i danas, ali starinsko ordenje već je odavno u etnografskim muzejima. Za kosit treba imati štabelo ordenje, kako i za svako delo, za kosit je kosa. Znači, koso treba najprvo izbrat va butijege, znat po zvuke kad bi mogla biti bolja. Svaka kosa, ja imam tu 3 kosi, nisu nove, ali svaka ćete čuti da ima drugačiji glas. To je ta. Taj se malo veća će imati forši malo deblji glas. Ta je najmanja. Uglavnom kosa je dobra ko ima tanak glas, da ne rošta kako čerepnja. Po mojem uhe od teh 3 bi bila najbolja ta. Sad je treba koso prontat. Kleplje se tako da se kosa namesti, da je rez na pol tega profila i se tuče. Tuče se i pomalo poteže, tako to bi bilo kovanje na hladno, bi se moglo reći. Znači, kosa se tuče skroz, vajk se mora paziti da se tuče po kraje, da postaje na kraje sve tanja i oni put kad se fino nabrusi, to reže kako bi se reklo britva za brit. Kod klepanja, ku žbaljaš, ku preveć tučeš, onda kosa, ki ti mi bomo rekli škljokavico, postane ni ravna. Allora, kosa smo sklepali, sad jo treba nabrusit, naoštrit. To se zove nabrusit. Kako se kosa brusi, najprvo jo treba pomočit. To se zove puli nas na žminštine, znači to je mazilo, a mi ga zovemo peruška. Forši se kada od pirja delalo. Kad se namoči, pa sad s peruškom, sad treba nabrusiti. Ozad je tombolac, tu je brus, mazilo, ta peruška i voda da se more brusiti. Kosa se počne brusiti tu, na pije, bimo mi rekli, i prema špice, prema vrhe. Da ne ja čudat jako lan da vidite kako to zgleda. Košnja je bila najteže delo v kampanje. To su delali samo muški, mladi, zdravi ljudi i za kosit je trebalo štabelo jesti pit, a kad se kosa brusi, ona kako da viče teram pršut, teram pršut, teram pršut, teram pršut, teram pršut.
Za kosit smo rekli treba koso protat štabelo, ali ni dosta ni samo dobra kosa i forca, anke tehnika va košnje je važna. Koso treba znat lijepo hitit i oni put je bolje odrezat i ne rabi čuda forti trošit. Ako koso rivaš, oni put se mučiš i slabo kosiš. A kad jo hitiš, ona gre brže, kako i sikirom kad sječeš za seć, ku štabelo mahneš, a ku rivaš sikirom ne odsjećeš nikad. Tako i kosa. Kosa se hita. Da bi kosci mogli cijeli dan kositi, jelo se 5 puta na dan i pilo najbolje vino. Težak kon smo donesli danas ka marendu. Ručenje su pojeli jako rano jutro z doma. Za marendu smo njim donesli kosnicu, kobasicu koja je nešto posebna. Onda smo donesli kobasice koje su minje, tanke. Donesli smo im malo žlomprta ili zarebnjaka i malo pancete i obavezno kruha i vina za pit. I lijepi moji kosci, dobar tek. Na Pijatu jedan od atraktivnih proizvoda je kosnica. Proizvodi ju Milan Udovičić. Stari običaj je bio, znači za vrijeme kolinja, klanja, punili su se meso u tanka čriva, znači za kobasice, ali isto tako punile su se u debela svinjska čriva. Zašto? Zato jer debela čriva, znači debele kobasice ili salame ili kosnica kako se to zvalo, ona je trebala daleko duži period za sušenje, za zrenje. I taman je to bilo gotovo tamo negdje 5. i 6. mjesec kad se u stvari kosilo. I to se davalo ljudima, koscima, jer kositba je jedno od težih poljoprivrednih poslova i to se koscima narezalo i davalo za ručenje ili južinu. Tako da zbog tega je taj fi bio interesantan da bi ta salama izdržala do momenta kositbe. Proizvodnja kosnice zahtjevnija je od proizvodnje kobasica. Kosnica je vrlo interesantan proizvod. Zašto? Zato jer su ljudi morali pronaći načina kako da konzerviraju meso do recimo momenta kad su neki bitni poslovi kao kositba, žetva i to su oni napravili tako da su to svinjsko meso punili u debela čriva, znači u svinjsko debelo črivo. I zbog debljine ta salama je morala zrijat tamo do 5. 6. mjeseca, taman kad je bilo vrijeme za kositbe. Ona se dela klasično kao i kobasice, samo će u debljin črivu, znači doda se svinjsko meso i klasični začini, znači sol, češnjak, papar. Češnjak se normalno kuha u vinu, u malvazi. Doda se tu i malo papra u zrnu da to bude još aromatičnije. I normalno tu je bitno zrenje. Znači niska temperatura, vlaga i da ona u tom periodu uzrija, da ona bude spremna za konzumaciju. Za kosnicu u tijeku je procedura za zaštitu zemljopisnog podrijetla. Kosnica kao proizvod je stvarno zahtjevna. Zašto? Zato jer je ona, znači, deblji fi i taj deblji fi treba stvarno imati idealne uvjete da bi uspio, da bi na kraju to bio pravi proizvod, jer ako uspije to je vrhunski proizvod. Znači sveća salama duže zrije, ona ima bolje gušte, daleko bolju aromu nego manja salama. Međutim u praksi ako želimo cijelogodišnji proizvod, onda ja recimo van zimskog perioda onda punim u ove čriva isto juneća, ali manji fi, znači tu negdje fi 65-70 i takav proizvod se onda mora naći cijelo leto na tržištu, a ovo debelo to onda punimo samo 12. 1. mjesec i mora se naći na tržištu tamo 5. 6. mjesec. Ja očekujem da tržište prihvati taj proizvod jer je to tradicionalni proizvod, međutim nije to masovna proizvodnja, znači tu se prodaje više manje na kućnom pragu, tu i tamo ovi restorani koji vole nešto novo, nešto klasično, kvalitetno, ovi turistički objekti, mini hoteli i kvalitetni restorani, oni su zainteresirani za takve proizvode. I dobro je da su zainteresirani. Košnja po starini ako postoji, onda je to zbog tradicije koju također nudimo turistima. Kosnica će se proizvoditi i nuditi jer je i ona dio tradicije.